Табу өчен без бүген актуаль әңгәмә сәхифәсенә кунак итеп жюринең алыштыргысыз әһеле, филология фәннәре докторы Дания Заһидуллинаны чакырдык. Әңгәмәне журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Hayırlı gün Daniya hanım. Hayırlı gün Minaz efendi. Урак üstünde vakit taup stüdyoya kelişin birinci rahmet. Biz Урак üstü degende prezident karşındağı Tiller Komisiyası uyuşturgan beygide kelgen romanlarını okunu күзәтеп табысыз, değil mi? Şundan da bizde Урак üstü. Eğer biz noyabr, dekabr aylarında indi povestlar, hikayeler okup rəxətlengen bulsak, dekabr ayında min özüm romanlarını okup bitirdim. Gerçi romanlar kulem yağından bik zor yazılganlar, dünya edebiyatı indi kişkine romanlarga köşken vakitte bizim Tatar yazıcısı 700, 800, 600 bit roman yazını bir negede sanamıyken deyip uyladık biz. Marks'ın Kapitalından kim bulurga teş tügüldür küresin. Ama romanlar boyunca da indi birinci neticelerini çıgarıga bula. Gerçi eli kay bir ekspertler romanlar okunu devam ettiler. Min özüm romanlar bile tanışını tamamladım. 23 roman kirgen idi. Bundan taş romanlar arasında 2 povest hem bir hikaye bulup çıktı. Hem bir tekst olayında roman değil, belki kişinin öz turmuşu, öz işçiliği turunda söylevi, fotolar bilen şunday bir tekst bulup çıktı. Şulay etip romanların sonu kimidi? Yok, mene 23 roman tugul, eğinde biz bugün söz alıp barabız koyadır 17-18 roman turunda. Әлеге romanlar arasında min özüm 10 short listga kiratgan romanni ayırıp çıkardım. Bu indi yaxşı, onu ayırıp çıkara alu. Hem hazır biz short listni e'lon etar üçün başka ekspertlarning fikirlerini kütəbiz. Tatar romanları arasında mine kulem zorluğu elbette ol indi en zor kimçiliklerinin birisi dep sanayım men. Şuluk vakitte roman janrında Tatar edebiyatı ele ayrım bir kişinin, ayrım bir nesilinin tarihi turunda, şeceresi turunda söylevden kite almay. Yaxşı romanlar var. Onlar turunda indi short list bulgandan soňra söylerge buladır. Bu şiraqta min ele onlar turunda aytırga hukukum yoktur. Emine povestlar, hikayeler turunda indi söylerge mümkin. Şimdi povestlar, hikayelerge bitinde imgak yasaldı. Mine onlar turunda aytıp kitsek. Birinci konkurs bilen çağıştırganda hikaye janrının oldarak buluğunu көрсетті. Birinci konkursta hikaye janrına qaraganda menim özüme povestlar küçürek түгелмекен деген fikir қалған еді. Барлығы 59 hikaye kirgen еді. Мен шуларның 30-ы, яртысы Қазан отlarında беріге лайық деп санайым. Ол енді зор сан, зор көрсеткеш. Повестларға келгенде, повестлар шулайық сан яғынан шақты 30 повест тәқдим етілген еді. Мен өзім шорт-листқа 10 повест айырылып алынса да, 7 повестні күшлі повест боларақ айырып шығардым. Оларына шулайық Қазан отлары битлерінде оқушыға тәқдим етерге була деп санайым мен өзім. Міне оқыған вақытта тішке тия тұрған, бір ши тұрған кемшіліктер дегенде, әлбәтте редакцияланмәгәнлек көріне. Редактор қолы кереклігі көріне көп кіне әсерлерде. Міне бұйылғы әсерлерде повест хикая жанрларында мен тілінің матур, шиста, татар тілі сығылмалы, бизеклі образы татар тілі болуын айырып әйте алам. Hem шулай ук аларда татар халқының сабан туйғына түгіл, әміне башқа бик көп йыла гадәтләре, вақиғалары, бәйрәмнәре турында сөйләүләр шақты көп орын алып тұралар. Hem менә шул барлык әсәрләрне укыган кеше буларак, менә мин үзем ишендә татар дөньясы, татар менталитеты, татарның рухи дөньясы, мәдәнияте хакында шактый күп мәгълүмат ала алдым бу әсәрләрдән дип әйтә алам. Прозаны алганда кая таба барабыз без? Без теге авангард һәм постмодернист әсәрләр белән мавыгабызмы яшьләр бит анда нәрсә күзәтелә инде улаймы? Бу сорауга бик озын итеп тә сөйләргә була. Мин менә бер әйбер әйтәсем килә, менә бу конкурс, икенче конкурс. Ул бит инде
инде бер яктан дөнья әдәбияты күләмендәге әдәби әсәрләр яздыруны активлаштыру максатын куя, һәм икенче яктан шушы әсәрләрне укуга татар укучысын, яшь укучыны да тарту максатын куя. Һәм бу яктан менә әсәрләрнең төрлелеге, әсәрләрнең яңалыгы, ул конкурсның файдасы турында сөйли, ул чыннан да шулай. Һәм гомумән алдынгы урынны алган әсәрләр дөнья әдәбиятына, татар укучысына чыгарырлык әсәрләр дип әйтергә мөмкин. Шул вакытта мин үзем менә әлеге әсәрләрне рус теленә тәрҗемә итеп, китап булып чыгару мәсьәләсендә үзенчәлекле карашта торам. Мондый әсәрләрне мин үзем журналда тәкъдим итеп карарга, аннары инде ашыгып кына бирелгән әсәрләр дә бар, эшләнеп бетмәгән әсәрләр дә бар. Аннары инде автор белән эшләгәннән соң гына тәрҗемә итәргәме, юкмы, аерым китап итеп бастырыргамы, юкмы дигән фикерне карарга кирәк дип уйлыйм. Әсәрләр арасында реализмда, романтизмда, модернизмда, постмодернизмда бар. Модернизм күп. Шулай да мин менә бер тенденцияны айырып күрсәтәсем килә. Әдәби әсәрләр, татар прозасы синтезга йөз тота башлады. Анда фәлсәфәдә, анда көчле, кызыклы психологизм алымнары белән тудырылган характерларда, бүгенге тормышта кеше психологиясыннан килеп чыккан көндәлек көнкүреш вакыйгалары да һәм милләтебезнең, татар халкының тарихы да бер үремтәдә бирелә, ул шуның белән көчле. Мин моны бүгенге әдәбиятыбызны алга җибәрә торган төп тенденция дип саныйм. Рәхмәт, кызыктырдыгыз. Бу әсәрләрне укыйсы килә башлады, һәм аларны без Казан утлары журналыннан Алла бирсә укырбыз дигән ниятдә калабыз. Шулай, рәхмәт. Исәнлектә күрешик.